dido wako na-eje inyo bụ uru bụ meworo tọrụ bụ kwe dokeri nune na bulakata kpanu na ye ojalotu die yo ojalotu dide omi ami ami ro no ojalotu cha die to boss ojalotu itena na bete fami bo ambikata kbe dokeri nune na mo na boro ma yo boyi ki mero ma yo bone na kiri die ogbunu di kokoko bu hioro ojalotu oyo bebe vo mi ami ami ro te ikwo bu ma oyina yese ne ojalotu serade metane otuleri oja idi buvro tuleri uvie okacho ina oyese ne ojalotu kawote na nurena ke die to bo ojalotu cha obore ojalotu cha ina sasa ye ojalotu cha oreso suo o suo lo toto o ojalotu cha ade mle enyimita o ojalotu cha biko miteri o juweta o ojalotu cha ke awota na nurena otofa bekatane kidide miami rametane onne ojalotu cha miami sasa na ojalotu cha ojalotu o wivumi owecha onero mabemeri ku oneri ku mmo mabiyo onero tulisetu bo kianko ise ku mara ya ise churewo ke awota na nurena ivula bori Nigeria renye irete na asare enye irete tine na ko ojalotu oto ayi na arma bevo ko shete raine rane torre akasa bo ko shete raine raine torre ojalotu voto woni hele meni fuwo mana ru ojalotu ero gede sansa iku ebu ibiru ituri ibiru yi ka to popa kai o te wo demwe dive wa kemeta ni gona reri oyo ojalotu igedofo ojalotu wero ni igede revure ko tori Nigeria gbe bu royin o ja won won tan won ne tini ne nwoku ne Abuja etine na wo pe iwori beso wo kiri to boyi o ke se we igede nu ne kide soro igede yan ma uwone ko wo pe Port Harcourt wori wo to boyi oga na buko eni ina na eji na de ojalotu kide na rodi ojalotu kide iture enwe igede ibuvro ture enwe benu onye mu oture enwe ton ibuvro oture enwe benu oture enwe okoroto ibuvro ture enwe okorenu onye soro owodi ojalotu ikoroto ma obuvre ikoro jumete onye owodi ojalotu ke awota na nurena ko ojalotu ko mamora won ojalotu de mamora won akpole di yin re ne odigwa de ma di fuwe fa ye mefo mama ni jota na reri na de mamora kpo amere akpo de amere akpo ne wo wori ne fun we wori omo se we wori gbeyan we wori ona wori ifu ko meri ko neje o ma bere ko meri ko neje akoko ko dia oyina ya kpo te yin ade be jani wo wo ka gwa dia wo ko ye wa dia wo ko ya ga ko neje ke gwa dia vien wo kewe ana de mamora kpo ke di die e de ivu mi won vien oro okay dega afo wojeti oro we gbana oro we awota na nuena otofa bekata na ke ojalotu egini session oto oturi so edi gini megbenu na yo ma do boreja sa do borejo diewo iurobo brisetane okwo vovo odi kirem korere oketeria yake bo bikolere jiji ko bokugbe edi kirem ko vovo ko ne kasari ore kidi na mudi abiyo ne edi gini so ma moru so ro yo ma o ma se fuko na ejewo o se fuko na eje o de bore brain o bani o wa beru e ire faruro o Nigeria na ngosho anaka kpo itena ka iri nyeneti ka de die na etine na osoko mu me ko ime wono na bakpolo no ni ko de die na etine na egbupu jiro cha na ke ma vo kadia o de die na etine na egbupu gban cha na ke ma vo yo kadia ejo tu re football wu pe won gane na egburu no ma 5 ra wan ne o gane biko die football re onya ko sa mi ya ma vo jeti oro we kidi akata ne ogene ke so na oto ode ogene solo mi vuwe na solo ojo ko fanyo we na ukpere me oni ofo mewore ke nmokufia ukpo oni ofo mewore ke me ton yo to na onye gwe na nejecha esi abona ire yo wo benu no ne na oje magwa mere we ga no kidi ko wo di obenu bede oto na yiku neje to obio odi obenu wodi yoro nye penu egelege o kere mi to egelege na wo wa diare oro nye penu egelege o kere mi poto juma we bi oto upe ogene woke won wo suna wo ro bori nyoma wanta ne gogo vumio wo voru kuruku ke wo kerwe oyoma fobore oya ko sai me yana afo jeti oro egbon oro we kiti ne ade meta ne awuta na wo basanu ne won enye opapata ye raye ko me ni popo pon tegodo pa kwaje wo re ire nta